ilmaan abbaan irraa du'e lama mana murtii dhiyaatan ilmaanis Umar ibn Khattab kursii irra jira gurbaa yakkamaanis dhiyaate isa kanatti oguu murtiin laatamuudhaaf deemu namni waasiinaa ta'u jechu gurbaan kun lubbuu namaa balleeyse beeka eenyu lubbuu namaatiif waasinnata fudhata mimma isin nama lubbuu namaa balleeyse anaa waasii taateemni jetta waanuma saqeessa jiru hin jettu amma kana duba eenyu waasiinaa taa'ennaan faqaama Abu Dharr al-Ghiffaari yana saabtichi guddaan as bee Abu Dharr khajaaniin rasuulli khoba jiraatta khoba duuta Abu Dharr khiyya khoba kaafamta rasuulli jeensan lafaa ol kiyana jeen ana yennaan namichi gallakkifame duba sahaabaan hundi ajaa'iba yoo namichichi hin kute murtiin islaamaa ta zamana sanii maali annafsu binnafsi ka lubbuu namaa balleeysanii balleeyfama bakka isaa eenyu du'uu deema bakka gurbaa Abu Dharr du'uu deema sa'aadhaa wal geeyse namichaa dhabame sahaabaan hundi gadooddee Abu Dharr du'uu deema janii mana murtichaarra waraanaan qabame Abu Dharr dhiyaate waasiidhaa mire kana namichichiin ol bee jara keenya haal dalagaa rabbii namichi ogguuniif ichiin ol ba'u Abu Dharr asii seeqe duba waliin dhaabbatan jara keenya maaltu murtaa'e xumurarra maaliif janiin Abu Dharriif gaafiin dhiyaate mana murtichaatirra yaa Abu Dharr maal amanteeti gurbaa kana isa beeyteeti waasii taateef jennaan ummata Muhammad keeysaayina nu duuba namni waasii namaa ta'uu dhabamaatu waasii na taasisa jeen joolleen ol kaate joolleen abbaan irraa du'e yaa Umar ibn Khattab kabajamoo abbaa seeraa janiin kabajamoo abbaa seeraa nuti gurbaa abbaa keenya ajjeese kanaaf dhiifama goone etteen joolleen duba maaliif jennaan nama abbaa keeysan ajjeese maaliif dhiifama gootan jennaan nu duuba ummata islaamaa keeysa namni dhiifama namaa godhu dhabama jenneeti jan duba